Ste kdaj pomislili na to, kako dragocen je vaš glas? In kako je vse to povezano na neki nevrološki ravni? Navdihujoče informacije nam je predala strokovnjakinja iz napredne klinike Neomed, ki se nahaja na Cipru. So there's something called the vagus nerve that starts in our jaw and goes all the way down to our intestines. And when this is stimulated, it throws our body into the parasympathetic mode. And what this means is it puts our body into rest and digest. So when we sing, we actually stimulate that parasympathetic nerve and we actually calm down and feel better. Even things like gargling or even screaming into a pillow can help that. Another thing that helps the parasympathetic nerve to be stimulated, cold, a shock of cold. Now, I wouldn't recommend this to people with extreme adrenal fatigue or anything like that, but in general, if you're healthy, in the evening, if you take your shower, just put it on really cold for about 10 seconds, okay? Just to get this feeling, and this will help your body to relax and have a more peaceful and deep sleep. Pojmo torej, če tudi smo popolnoma brez posluha. Če pa že petje ne, potem pa vse mrmranje ali pa neko žvižganje. Kot pravi slovenski pregovor, kdor poje, ta slabo ne misli. In v celotnem intervjuju nam je omenjena strokovnjakinja zaupala tudi, da že ena sama misel znanstveno dokazano zviša vnetne markerje. Si predstavljate? No, če vas zanima področje preventivnega zdravja, naravnega zdravljenja, vse stvari, ki vam jih nudi narava, ki podpira človeka, no, vse to imate brezplačno na razpolago, pa tega mogoče niti ne vidite, ker mogoče niti ne veste. No, v branje vam priporočam knjigo Biohacking zdravja po matrici narave. Tale knjiga vam je na voljo preko klepet@kavi.si, verjetno pa jo lahko zasledite tudi v knjižnicah. Povprašajte!